Akpe 2021 under review power now le Ewenyigba TV ye adugo le yema ike nate agboyeme Peter ye ano ezima ahe koveno le tebesari ike akpomi le Ewenyigba TV pe jogan gbomo wona uji civis nyama ike actor asile nyemoda ngukata ntiafimi atanponye le yeme kanemia ako agarembe pata ike mia ajegome le mododo pe akbaji ike transport wona le Ghana tukome godu le pakove plebla ever for the ke chojinu banto headers nejinu we ever ike na le anu we ike mia agare epe ye pa wona pe akbajia anu gada we do moda le mia pa mozo nya pe akbaji kale wona pe akbaji le Ewenyigba TV pe le di pa wona wo me ike mia nkude pakove plebla ever for the ke pa no mo mutia da jesi be abupa foku nyenu ike do moda le Ghana tukome godu ike chiro ambegede pe agbe kanjo ike mi khokochu abukle mododo pe wana oji kandido pe eton yiwonie Ghana pobito pe do pe aloje ike kwana agbadagbo dodo nya oji le mi apa mododo oji ike nye MTTD loje do pe hekbede National Road Safety Authority do pe ike kwana mi apa dede nya oji le mododo pe wana o me pekpele Ministry of Highways and Road Transport le Ghana to come wo pe dodo wo pekpele eduwa Japan pe ike wo agaran to me ike wo akbede no viunti be dodo ikple ese ike ne le mi apa mododo oji a ne waten acho afonwi kale pe ma dejesi be abupa foku alomododo ji foku wona wo ede ame akpe eve alafa de kabla atonvo eton ike nye 2153 pe agbeda le Ghana to come kana vi ke ko abi ko to mododo foku pe wona pe akpajia we wenye ame akpe we eton alafa ene plebla aton ye 13450 kala wona pe akpajia le moto fokupa wana uma moto ede ame akbe deka alafa deka kliwe eve ikenye 1112 ka afozona yike moto de abionti le mozonya ume le Ghana tikome godwa yenye akbe deka alafa eve ple bla eve yenye 1220 le Ghana to come kele do pe eton ike mere dungo vayi yo kona agbata pororo nya oji le mi apomodo do pe akbaji le pe ko be plebla evovore ke yema wo dem be nu fiefie wona onye nu ike aten ayiji le Ghana to come kwakle epegologo pe akbaji kle sube enu woten acho afonwi kete pe ike Ewenyigba TV wolele amuga nutuoma wo edejesi le ledi pe akbaji be moto ike nye tricycle nye moto atate le amuga nutuoma tope agbana no majagaji le opa afodede wona opa akpaji le ba ko be global evovode ke yema wode amebla aton for 100 yekenye 57 pe agbada topa afodede wona opa akpaji kale amuga nutuoma pobito opa do pojagba yike ogere mi apomodo doji yike novi ke wono na agbe majagaji le mododo yike indiscipline on our rules le amuga nutuoma wotenle amenle bla aton for adem yikenye 56 ka amebla for adem wonye moto kuvyo yike wako ese ako aklobe woku moto le momaje maje jikpe desedi gbale yikenye license mele novio osilo po moto kukupe wana akpajio kale wana muti ya dejesi be le mozonya o mele Ghana tikome godo yike mi achole afokupa akpaji yike mi anu kegemde ablolop wona o me no bi ke no le Medina yike tetunya ayi mensa nutoma woja agba yike odole abloji kama yike nyo peso da kome no la yike nya apoto sebia Francis Susu ye no ngono le ablolo wona yeme kenu ita olo ablora kwe konye be wodore abloji yike wo ade opevesa ko bloko kure amonya unti le jidudu gado yikoba no seji pakwe we eto other senior pakwe bla for the came Kenya previous government from 2013 to 2021 dodo le Ghana to come kala wana imuti akobito jagba yike wole so that come no la ele epe ngono no ne dumeviu hana ablolo wana yike epe nya ha ele bonu kale ablolo vo megba le nkeke we eton yike pepe consider de ka megba vo ye contractor alo amodola ye wa wo gu blogger
mododo pe wana oji kale ablolo wana pa pajile amonyo pe goma yike mia ano mia pa amuga nuto mete pe yike Ewenyigba TV la onje jode jesibe no vi yike no le pando tokwa wo ha wo dole abloji yike wo ablolo wana ko kudale yike amonya le fudem na wo pe agbedo wana wo me abe agbedede topo dede pakple asichacha pe eyi wo mene ke agbede la de yike nyem apoto Kofi Samuel Ayite enya bade yike edi ko globe yeno ashanti nutoma hafiva kwando nutoma la amuga nutoma kale yepa kwando nutoma baba mutia yokoro ko pole agbede de wana ome kale yepa agbede de malaika asisiona ava apla agbede ko ne ya kuda amomanyo manyota ye loss na alo alaika ya akpong jejene yepa sijacha mete ayina eji le yepa agbe wana umo kale yeke Ewenyigba TV wore kakple topo de la ole nutoma woda jesi ba alaika Ameriko plana yupe topo ble menku abe ndoni kwakple wona vuvu ene hena upa jajira kwakple egakpokwa wona ma metinle eji nyu kejila do ha uglo ne Ewenyigba TV ya jodo opie kokuda leike obevi okpona fugede kocho suku de pa wona metitre le pando tokope monya ope akpaji kenemia akpoto yikamia ano monya nemi National Commission for Civic Education yinya NCC dopa yike edena esemene Ghana bijijo pakple de pa yike wojeba wo anya ope afode de wona wola wo ha wo chodo do kode etome hala ala do dem pakple transport ministry ka odi ko globe le Xmas be yeme mila stay alive pe do le tome yike febe le opomo so ma nena no agbede de yike wodo adan ne abukula o moto kula pakple amozan ba wano mo hehi le opa afode de wona mo yike febe wo agbenu le ahanunu pakple enu yika de funo be pochocho de ava le opomo zan wana pe akpaji kale Ewenyigba TV be le di opa akpaji a wotele de sideme be cho le pejinu gbanta da sene pejinu we eve ke milenu wum le egben kekejia abu foku le Ghana to come etende am akpe eve kule ejivo pa gbara ike fiebe ele be dodo toke na nodo po ike le agbata ko dodo pa dodo jipom le Ghana to come godua ne watro asi le ope afode de wana ope akpaji kemia panu kwala okege mia acho mia pe nuledi wana ole pa ko klibla for the keme yikenye 2021 and a review le transport side ako asedo yenye ekie enye nate agboye me Peter ye no zime hi ko venore to bisara ike akpo mile sibis ye onye modan to kata meeting ponyele mia pe ajoga nu pomo wana woji nuseles ebe English dictionary do pe ike damagbene mia pe nya chocho le yeme